no mu gice cya kabiri cy'isomo ryacu rya IPv4. Muri gice cya kabiri tugiye kurebera hamwe ukuntu IPv4 igabanyije. Mu gice cya mbere tunasobanuye mu magambo make ya IPv4 niki n'impamvu tuyikeneye. Utarareba igice cya mbere, wareba igice cya mbere kugira ngo ufashe ujyana mu gice cya kabiri. Bitari ibyo, reka dukomeze noneho turebe mu gice cya kabiri ibyo tugiye kureberamo. Mu gice cya kabiri turareba classes zigize IPv4. IPv4 igizwe n'ibice bitanu. Igabanyijemo ibice bitanu, ariko muri ibyo bice bitanu ibyo turi kwibandeho cyane ni ibice bitatu, icya mbere n'icya kabiri n'icya gatatu, kubera ko icya kane n'icya gatanu mu by'ukuri ntabwo tubikeneye cyane. So turasangamo classes eshanu, ariko nk'uko mbivuze turareba class eshatu za mbere ni class A, class B na class C. Noneho turebere hamwe nanone buri class igizwe na IP addresses zingahe, n'ukuntu nayo igenda igabanyije muri izo IP ziyigize. So reka tugende kuri kubera iki dukenera classes kwanza. So urabona nk'uko nasobanuye mu gice cya mbere, naravuze IP address ikenerwa kubera iki? Kugira ngo irange buri gikoresho cyose kiri connected kuri internet kandi kibashe gucommunicatinga n'ibindi bikoresho nabyo biri connected kuri internet. Kandi iyo IP igomba kuba ari address iri unique, idafite ikindi gikoresho bihuriyeho nayo kuri iyo idafite ikindi gikoresho nacyo kiri connected kuri internet bihuriyeho iyo IP yayo. So kubera iki dukenera noneho classes? Kubera iki dukenera classes za IP? Dukenera classes za IP kugira ngo tumenye umubare w'ibikoresho dushobora guconnectinga kuri IP address. Noneho IP address nazo ubwazo zigenda zigira umubare zishobora kwakira w'ibikoresho bishobora kuba connected kuri internet. So iyo ufite ibikoresho byinshi, tuvuge nk'uko nabisobanuye mu gice cya mbere, kuri smartphone, computer, printer, scanner, buri gikoresho cyose kiba connected kuri internet kiba gikeneye IP. Kandi iyo IP niba igomba kugira aho ihurira n'iyindi, cyangwa ntiba bigomba gusa n'iyindi IP biri muri network imwe. Ni ukuvuga ngo niba ufite ibikoresho 100 muri network imwe, urakenera IP address zirenze 100. Zituzuye 100 kubera ko ufite ibikoresho 100, ahubwo biba bigomba kurengaho gakeya. Uba ugomba kugira IP runaka usaguraho kuri IP ukeneye. Niko bigomba kuba bigenda, ariko tuzabireba mu magambo arambuye. So ni ukuvuga ngo iyo ufite ibikoresho byinshi ukenera IP nyinshi, iyo ufite ibikoresho bikeya ukenera IP nkeya, ariko uko biri kose IP zigomba kurusha ubwinshi ibikoresho ufite ushaka gushyira kuri internet. Tuzareba impamvu yabyo nyuma. So reka noneho turebe uburyo ushobora kubara cyangwa kumenya nkeneye IP ingana gute bitewe n'ibikoresho mfite. Niho tugiye kurebera muri formula rero. Formula kugira ngo umenye ibikoresho ufite biri ukeneye network ingana gute, ukeneye IP zingana gute bitewe n'ibikoresho ushaka connectinga kuri internet, cyangwa se ufite IP irenze ibikoresho ufite. Ni ukuvuga ngo ushobora kuba ufite ibikoresho 50 kandi ufite IP 100. Urumva ko ufite IP 50 zindi ushobora kwibikira ukazazikoresha igihe wagejeje ibindi bikoresho 50. Ni urugero, niba ufite computer 50 cyangwa ufite computer 10 cyangwa ufite computer 20,
okay, dufate ufite computer 20 ariko ufite IP ijana, urumva ko ufite IP almost 80 zo kubika cyangwa se izindi IP zirenze ibyo bikoresho ufite. So no kuvuga ngo uburyo rusha kuvuga ati ngewe mfite IP ijana ariko mfite ibikoresho 20. Ese iyi IP yanjye nshobora kuyigabanyamo izo IP 20, izindi zisigaye nkazibika nkazazikoresha uko nzagenda nongera ibikoresho, nabyo birashoboka. So kugira ngo umenye ibikoresho, kugira ngo umenye IP uri bufate ukurikije ibikoresho ufite, ubwo ukora ni number of network bit, ni 2 to the power of network bit. Ubwo ni hano ni number of 2 to the power of network bits. Icyo gihe urashaka rero kugabanya network yawe nini ukayicamo uduce dutoya bigendanye n'ibikoresho ushaka gukoresha, bigendanye n'ibikoresho ufite. Tuvuge ngo ufite network nini ariko ufite ibikoresho bikeya. Iyo network nini rero ushaka kuyicamo uduce dutoya kugira ngo ukoresha ka network gato kajyanye n'ibikoresho ufite. Noneho mu gihe nanone ufite ibikoresho ariko ufite network ushaka kumenya ese iyi network mfite ubundi nashira ibikoresho bingana gute, nacyo gihe ukora ni 2 to the power, now ni 2 to the power of host bit minus 2. Ni ukuvuga ngo ufata umubare ufata kabiri kabiri to the power of 2 ariko noneho ugakuramo network ebyiri. Urumva ko biratandukanye n'igihe ufite network nini ushaka gukuramo ibikoresho bikeya. Ushaka n'igihe ufite network nini ushaka gukuramo gatoya ukoresha ku bikoresho bikeya. Noneho n'igihe ufite IP ariko urashaka kumenya ese iyi IP mfite nakoresha ibikoresho bingana gute. Ubwo ni formule ebyiri zitandukanye. Hari imwe ishaka gutuma ugabanya umubare wa ufite IP nini ushaka kuyigira ntoya kugira ngo utawestinga izindi IP nyinshi, cyangwa se ufite IP ufite n'ubushobozi bwo kugura ibikoresho ariko ndashaka kumenya nagura ibikoresho wenda bingana gute kuri IP mfite. So iyo ushaka kumenya umubare w'ibikoresho ni 2 to the power of host bit minus 2. Noneho iyo ushaka kumenya network urayigabanya gute ni 2 to the power of network bit. Ndizera nabyo birasobanutse, ariko niba bidasobanutse neza don't worry, uko turi bugende dukomeza gusobanura turagenda tubisobanukirwa yewe no mu bindi bice bizakurikira. So turebe rero class A, range ya class A ni iyihe. Ikintu cya mbere cyo kumenya kuri izi classful kuri izi IPv4 classes ni ukumenya ko muri class A iteka first bit ya mbere muri octet ya mbere ihora iteka ari 0. Nuko bimeze octet ya mbere muri bit ya mbere muri octet ya mbere muri class A ihora ari 0. Mbisobanura mu gice cya mbere, mu isomo ry'igice cya mbere naravuze ko IP address igizwe n'ibice 4. Iki ni igice kimwe, iki ni igice cya kabiri, iki ni igice cya gatatu, iki ni igice cya kane. So iki gice kimwe cyitwa octet. Noneho IP version 4 yose
ikaba igizwe n'ibice bine means 4 octet. Noneho octet imwe iba ifite 8 bit. Noneho izi 8 bit muri class A, first bit igomba kuba 0. Nuko bimeze. Noneho dukurikije ino formula hano, baravuze niba ushaka kumenya uburyo usplitingamo iyo network kutugira duto kukabanya mu network dutoya twinshi, ufata 2 to the power of network bits. Muri class A rero network bits ni first octet davariyemo iyi 0. Kubera iki? Iyo 0 yo ihora ari 0. Ni ukuvuga hano we remain with, ni ukuvuga ngo octet imwe bifite 8 bits. 8 bits hano yabaye 0, izisigaye zose ni 1. Izi 1 rero uziteranyije zose zigomba kubyara at least 128, I guess 128. None reka turebe nanone iyi mibare turi kureba hano, reka nawe nyisobanure. Ni ukuvuga ngo range class A address itangirira kuri 0 ikagarukira kuri 0.0.0.0 kugeza kuri 127.255.255.255 ariko na public na class A public IP addresses ziri inclusive. Ni ukuvuga class A IPv4 class A range itangirira kuri 0.0.0.0 kugeza kuri 257.255.255.255 ariko na IP na class A IP addresses ziri public nazo ziri inclusive. Ni ukuvuga ngo nsobanura igice cya mbere navuze ukuntu network waba ufite network imwe ugomba kuba n'ubundi ufite izindi type ebyiri muri network imwe. Haba harimo iri public hakaba harimo n'iri private. So iyi range tureba hano public na private byose birimo, ariko mwibuke ko public IP address tuzikenera gusa kugira ngo dusafinge hanze ya network yacu. Mu gice cya mbere narabisobanuye, so ubirebe niba utarareba igice cya mbere ubirebe ubisobanukirwe kugira ngo tubashe kujyana no mu bindi bice bikurikiraho. Ariko ikintu cyo gufata hano ni uko iyi first bit yo ihora ari 0. Ni ukuvuga ngo tugumana 1 1 1 1 1. Iyi 1 1 1 1 1 uyihinduye muri decimal urabona ari 127. Ndakeka nanone kuhindura muri binary na binary decimal to binary na binary to decimal nabyo twarabireba. Noneho turebe no class A IPv4 address nuko nguko iba imeze iri classful. Ntago turareba noneho uburyo ushaka kwispliting. Hano ni full class A IP address nuko ibimeze. Ni ukuvuga ngo iyi yose biritaninze 1 nothing wahindura kuri ibi ngibi. Noneho hano ni muri binary, aha ni muri decimal. Noneho
hano ni private, aha ni private range tuvanyemo izi twasanzemo hano nazo ziri inclusive, kuko twasanze hano harimo private na public. Hano rero private IP addresses only range yazo ni ukuva kuri 10.0.0.0 kugeza kuri 10.255.255.255 niyo range ya private IP address. Subnet mask yo ntago ndayivugaho, ariko ubundi subnet mask niyo idufasha kumenya ngo ni gute nagabanya ino network, mfite ibikoresho byinshi cyangwa mfite ibikoresho bikeya. Niba mfite ibikoresho bikeya nkurikije subnet mask mfite, shobora kuyigabanya cyangwa se nkayongera bitewe na subnet mask. Subnet mask ntago ndayisobanura, nzayivugaho igihe nzaba ndi kwigisha icyo bita IP subnetting. Mu subnetting IP nicyo gihe uri gukuramo inkeya cyangwa uzigabanya cyangwa uzongera, rero dukora IP subnetting. So number of network muribuka ya formula twavuze ni 2 to the power of number of bits za network, kandi twabonye ko IP address ya version ya IP range ya IP version 4, range ya class A IP version 4, range yayo twabonye ko itangirira kuri 000, ariko itangira kuri 0000 kugera kuri 127.255.250.250, ariko ya bit ya mbere igomba guhora ari 0. Ni ukuvuga ngo bit ya mbere kangaruke hejuru gato, urabona ko hano izi ngizi nubwo ari 1.1.1 how many bits, twabonye ko ari 8 bits muri octet, sibyo? No niba iyi ngiyi ari 0 means dusigaranye 7 bits ziri turned on, dusigaranye 7 bits ziri 1, kandi uteranyije zose hano ni ukuvuga ngo kugira ngo umenye ya formula yacu ukuntu twayapplyinga noneho ni hano kugira ngo tumenye how many networks twabona. Okay, let me do it. Turebe hano, sibyo? Ni ukuvuga, let me wait. Okay, dufate scientific. Tuvuge, let me go back. Reka ngaruke hano kuri aha. Aha kuri IPv class A, class A. Okay, hano. Aha, turebe noneho iyi. Wabonye ko ari 2 to the power of 7. Iyi 7 twumvikana, iyi 7 ukuntu byagenze. Iyi power of 7 ahantu yaturutse, reka tuharebe. Tongere dusubire inyuma gato. Sinzi impamvu bikrashinze. Urabona ko we have 8 here, sibyo? Kandi twemeranije ko iyi ngiyi iteka ihora ari 0, first bit ihora ari 0. Niba first bit ari 0, then how many ones will remain with? Tusigaranye na 1 zingahe? Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Niho iyi 2 to the power of 7 yaturutse. Iyi 2 to the power of 7. So 2 to the power of 7 ubwo 2 to the power of 7 iraduha 128. Urabona ko ari number of network dufite muri class A. So turebye none na formula tuyikoresheje kugira ngo turebe how many ni ibikoresho bingana gute nshobora gushira kuri IP kuri class A IP address. Ibyo bikoresho no twabonye ko formula ari iyihe? Twabonye ko formula nayo ari 2 to the power of host bit. Host bit rero yo ni iyi. Reka ngaruke hano na turebe host bit ni ibice bisigaye. Ni ibice bisigaye nibyo bya host bit. Ni ukuvuga ngo how many host bit dusigaranye umubare w'amazeru. Umubare w'amazeru ni kangahe? Ni 32 ukuyemo 8. 32 ukuyemo 8 ni 24. 24, yes. Means
turafata 2 to the power of 24 biraduha uyu mubare. None murabona ko hano ari 16 miliyoni 16 n'ibihumbi 777,714. Hano twari 16. Mwibuke ya -2. Iyi -2 means muri uyu mubare turakora -2. Iyi -2 nzayisobanura nayo. Urabona ko n'ubundi dusigaranye umubare ungana n'uyu nguyu dufite hano. Iyo -2 nzayisobanura mu gihe cyayo, don't worry. So reka dukomeze na class B. Class B nayo ukuntu imeze, ubwo class A twayisobanukiwe, class B biroroshye. Class B nayo bit ebyiri zibanza igomba kuba 1 0. Bit za mbere ebyiri zibanza hano zigomba kuba 1 0. Nuko ngo dufite 0 muri class A, class B kaba 1 0. Noneho ukarimenyinga n'izi zisigaye. Range yayo ni kuva kuri 128.0.0.0 kugera kuri 191 cyangwa se 191 akadomo 255 akadomo 255 akadomo 255. Nahangaha bibe clear ko na IP version 4 ya class B irimo public IP addresses na private IP addresses. Noneho tukaba tureba ko dusigaranye network. Noneho network bit za network zisigaye izingizi, noneho ni host bit. So nukuvuga kugira ngo turebe umubare wa network dushaka kusplitinga muri class B IP address, nukuvuga turafata 2 to the power of izi zisigaye ni ubwo ni 16 minus 2. Kubera 16 minus 2 twumvikanye ko muri octet enye zigize IP address, buri octet bifite 8 bit. Nukuvuga ngo ni bit 8 minus 2 turagumana 14 bit. Turebe hamwe noneho sasa izo 14 bit nayo nukunguko turakomeje hano. Urabona ko muri class A turabigeraho, turareba those bits. Urabona muri class A dufite first octet niyo yonyine twafasha, ariko reba no muri class B twokipayinze how many octets? Muri class B twokipayinze octet. Muri class B twokipayinze octet ebyiri za mbere. Urabona muri hano twokipayinze octet ebyiri za mbere, mu gihe muri class A twari twokipayinze only the first octet. Sibyo? So nuko rero umubare wa network ugenda ugabanyuka, umubare wa networks ugenda wiyongera, noneho wa host ukagenda ugabanyuka. Nukuvuga twabonye ko muri class A ubu ufite IP addresses 16,814. Noneho muri class B ntago zaba zikiri miliyoni zingahe, kubera ko class B ubu uri ugenda mu mubare wa network ugabanyuka, ari umubare wa host, umubare w'ibikoresho ugenda ugabanyuka, ariko networks ziba nyinshi. Networks ziragenda ziba nyinshi kuko nimba ushobora kubona network ya 2 to the power of 7 none 2 to the power of 14, urabona ko 2 to the power of 14 uretse ugira umubare mwinshi wa networks, ariko none muri bits nanone umubare w'ibikoresho nawo uragenda ugabanyuka. Niyo handi umenya ngo okay, mfite ibikoresho bingana gute nshobora gukoresha class B IP address, cyangwa se mfite ibikoresho bingana gute nshobora gukoresha class A IP address. Naho ngaho rero IP address nani class zijya zidufasha mu kumenya how many hosts I can use on my IP. So turacyakomeje hano. Then urabona class B range
only private IP addresses, none nazivanguye na za zindi zari zivanze hamwe. Tukaba tubona ko subnet mask nayo ni 16 bit, means ni bit ebyiri zibanze, ya mbere n'iya kabiri nizo subnet mask za class B network. IP range ni 172.16.0.0 to 172.31.255.255. Tukaba tubona network zava muri IP class B ya version 4. Dushobora gukuramo network zingahe? Let's check it out. Turi hano muri class B, aha niho turi ya class B. Hano twabonye ko ari 2 to the power of 14, 2 to the power of 14. wabonye dushobora kubabonye, dushobora gukuramo n'ubundi ni network, ushobora gukuramo subnetwork tungana na 16,384 networks ushobora guha ibikoresho runaka. Noneho kuri IP version 4 class B, network imwe iyo utayigabanyije iba ifite host zingana gutya. Izi host ziraturuka he? Uribuka ko dufite 4 octet, ariko muri zo 4 octet ebyiri zamaze kuba muri network portion, dusigaza izindi network ebyiri, izindi octet ebyiri zikiri kuri host portion. Kandi host portion twabonye ko ni 2 to the power of, ubwo ni 16, sibyo? Turabona izi network arizo zingana gutya, ariko hano ni 6, hano ni 4, turakora -2. Iyo -2 tugenda tuyikuraho, -2 iyo -2 kubera ko dukora -2 nzabivuga tuba turikora network, tuba turikora IP subnetting, nibwo nzamentioninga why tugomba gukuraho iyi 2. Ndakekana class B nayo bisobanutse. Noneho class C. Class C muribuka ko class A first bit ni 0, class B ni 10, class C ni 110. Ikaba itangirira kuri 192 kugeza kuri 223. Ni range ubona hano iratangira kuri 192.0.0.0 to 223, 255, 255. Ariko iyi range nayo irimo na za public IP addresses nazo zirimo. Naha ntabwo ndi buhatinde, irasobanutse, ugenda gusa kugira ngo umenye umubare wa host, umubare wa networks, umubare wa host, ugenda ufata 2 to the power of iyi mibare yose isigaye hano kugira ngo ubone networks ushobora gukora muri class C IP address. Noneho na host portion ugakora 2 to the power of host portion zisigaye ugakora -2, ukamenya IP address ukamenya host ibikoresho gushira kuri IP imwe yabaye splitted. Nayo nukunguko murabona ko hano hiyongeyeho kuri class B, kuri class A twari dufite yonyine, kuri class B haza kwiyongera hwiyi, kuri class C naho haza kwiyongera hwiyi ngiyi. Uraza gusanga muri class C, ushobora kugeramo utu IP dutoya twinshi, ariko buri network igenda ijyaho host nkeya. Kuko ahango urafata 2 to the power of 8 minus 2 biraza kuba 254. Sinzi rubona ukuntu hano twagize utu network duke. Kandi muri class A twari dufite 16, sibyo? 7 214. Urabona ukuntu tugeze muri class C. Iyi ni class A network, iyi ni class C. Reba class C dusanzwe twajya dukoresha udukoresho dukeya kuri network. Niyo mpamvu ushobora gusanga ubu akenshi niyo mpamvu usanga kuri ama network yo akoreshwa mu rugo cyane cyangwa se muri small
muri small offices umuntu aba afite IP address yanditse like ufite IP addresses yanditse like 1 wabonye 192.168 akenshi uba ufite muri no IP za 1 ahangaha biba bitandukanye 1 ahangaha biba bitandukanye cyo kuba 2 cyo kuba 3 cyo kuba urabona impamvu uba ufite IP imeze gutya ni ukubera ko niyo baguhaye IP iyo muri class A waba uri gupfusha network nyinshi ubusa. Niyo mpamvu uzasanga kenshi muri home networks baduha IP range iri muri 192.168 kuzamuka kuko hano uba ufite host nkeya, ufite bafata nkaho ni network ukoresha mu rugo ntabwo ufite devices nyinshi zo guconnectinga. So niyo mpamvu baduha IP iri muri class C kubera ko niyo ikoresha iki nkeya, niyo ikoresha host nkeya. So niba ushaka gutryinga kureba what is your IP address ushaka gukoresha niba ushaka gutryinga I will show you later. Noneho class C range hano tuvanyemo za public IP addresses. Range iratangirira kuri 192.168.0.0. nusanga IP yawe uri gukoresha akenshi uraba muri iyi range. Noneho ikagarukira kuri 192.168.255.255.0. Subnet mask ni iyi ngiyi. Subnet mask none nzayivugaho birambuye muri kiriya gihe. Ngaho reba noneho how many networks ushaka kubona muri IPv4 plus C. Ushaka kubonamo miliyoni 2 n'ibihumbi 97,152 izo network ushaka kugabanya muri IP class C ya version 4. ni ukuvuga ngo ni 2 to the power of 251 ni 2 to the power of 21 kugira ngo ni number za IP addresses. Then number of hosts ni 2 to the power of 2 to the power of 8 minus 2. ushaka kubona izi 254 IP addresses. None za class zindi reka ntinyuremo nihuta. Za class zindi harimo class D. Class D ntago ikeneye cyane. Iyi class D ikoreshwa muri za multicasting ni okay nka urabona nka data streaming natanga uruhe rugero. Okay, reba nka nani nka stock market urabona ni ikintu kiba kiri kuba real time, ni ikintu umuntu aba uri kirimo kirabaho live, ni ikintu kiba kirimo kirabaho live. So ushobora gukoresha telefone yawe nanjye nkayikoresha n'undi akayikoresha kandi twese turi kuri internet kandi twese tubirebera icyarimwe. So iyi IP class D addresses ntabwo ushaka kuyasigninga, nashaka kuyihereza computer ngo yikoreshe cyangwa kuyasigninga kuri phone kuko yo ikora muri multicasting ni igufasha kugira gute igufasha gukoresha nka mudasobwa imwe. Ni nko gukoresha ushaka kuyikoresha kuri mudasobwa imwe ariko yohereza amakuru kuri devices utashaka kubara kuri devices. Ni nka stock market nyine. Reba stock market ukuntu ubukurikirana ukuntu agaciro k'ikintu kiri kugenda kizamuka cyangwa kimanuka ni real time biri kuba ku kanya. Noneho how many people n'abantu bangahe bashaka gukurikirana ibyo bintu biba ku kanya. So iyo ni multicast IP address. Ntabwo ugomba kuyiha computer imwe ahubwo 1,000 computers can zishobora accessinga host imwe yatanze amakuru ikoresheje IP imwe gusa. Nayo range yayo ni kangahe? Range ni kuva kuri 254 ni iva kuri 224.0.0 kugera kuri 299.255.255.0.
mu gihe tuwenda tuzaba turi very advanced tugeze kure twiga bino bintu tuzarebaho iyi 224 ishobora gukora ko nawe ni multicast address ariko hari nk'ama network devices nayo akora a multicasting ama packet cyangwa se a multicasting ama LSAs wenda tuvuze nko muri OSPF murabizi ko okay simbizi mubizi sorry OSPF murabizi ko multicast address yayo ari 224.0.0.5 and 6 niba nibuka neza ariko no ni multicast address ya protocol ya internet protocol ya nani ya routing protocol ya OSPF cyangwa se za ERGRP ni 254 ni 224.0.0.10 okay ikora muri multicasting mu magambo make ni muri multicasting kereka wenda nimba ushaka kwiga ibintu byerekeranye na networking deep nibwo wakenera kubimenya ariko for sure now we don't need to go in deep no class E yo iri reserved for research purposes nta nubwo dukeneye kuyirebaho cyane so in special IP address ntavuzeho specifically ariko iri muri range ya class A ni iyi range ni IP ya 127.0.0.1 yo iba consider yo ifatwa nka ya troubleshooting na IP address ya troubleshooting self testing ya troubleshooting so ntago nayo iba assigned nayo ntushaka kwihereza igikoresho kimwe kiri connected kuri internet yo iri special nayo iri special muri troubleshooting when you are troubleshooting when you are troubleshooting connectivity muri local area network yawe you can use iyi range kuva ushokoresha no range kuva kuri 127.0.0.1 kugera kuri 127.255.255.255 murabyibuka neza ko ariyo last range ariyo last IP address muri range ya class A IP address so ndakeka nahangaha ariyo dusoreje isomo ryacu ry'igice cya kabiri vuba turagaruka tureba igice cya gatatu noneho tureba sindamenya neza niba dukora subnetting cyangwa se tuzabanza tukareba ukuntu IP address zose ushobora kuzisplitingamo mu bice runaka ugendeye kuri range so tuzabireba icyo tuzadicidinga tuzabikora gutyo icyiza nuko byose tubinyuramo tukabyiga so like this video and subscribe to the channel to support it ibindi turi kumwe vuba cyane murakoze nta mukanya